AFC M23 bidasubirwaho ikaba ihaye gasopo umuryango wa Afurika yunze ubumwe aho wamaganye igitero gikomeye cyane AFC M23 yagabye ku kibuga cy'indege cya Kisangani Bangoka aho yarashe ibikoresho drones ndetse n'indege za gisirikare zakoreshwaga na FARDC n'abacanshuro barasa ku bice bitandukanye bya M23 no kuvuga ngo ibihinduro bya M23 ndetse n'ibice bituwe n'abaturage by'umwihariko Minembwe n'ibindi bice tugiye kugaruka muri nkuru yose uko yakabaye. Mu bitangazo rikomeye cyane AFC M23 itanze aho yamaganye iki gikorwa gikomeye cyane cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kandi ukomeje kuba umuhuza mu biganiro bikomeje kuba. Reka dukurikiye neza iri tangazo uko ryakabaye. Igisubizo cya AFC M23 Mouvement du 23 Mars AFC M23 mu mpine ku magambo ya komisiyo y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika yo kuwa gatandatu Gashyantare 2026. Ihuriro Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 Mars riragaragaza impungenge zikomeye ku itangazo riharabika rya komisiyo y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika yamaganye igikorwa cyo guhagarika indege no zitagira abapilote drones zagenewe kwica ariko ikirengagiza ibitero byo mu kirere byagiye bikorwa kenshi bigamije abaturage b'abasivile ndetse n'ibirindiro bya gisirikare bya AFC M23 byakozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bukoresheje izo ndege nyine. AFC M23 yibutsa ko mu gihe kigeze hafi ku mezi abiri ashize cyane kuva kwa 22 Mutarama 2026 abaturage b'abasivile bo muri Minembwe no mu misozi miremire bahanganye n'iyongera rikabije ry'ibikorwa bya gisirikare bikorwa n'ingabo za leta hifashishijwe indege z'intambara zitagira abapilote drones 8 kugeza kuri 12 ziyoborwa n'abacanshuro b'abanyamahanga. Izo ndege zateye ibisasu ahantu hatuwe cyane harimo Minembwe, Twangiza, Rwisankuku, Katogota, Sange, icyambu cya Kalundu, mu misozi miremire Masisi, Warikare, Rucuru, Rubelo, Mwenga na Karehe ndetse zinibasira n'ibikorwa remezo by'abasivile birimo ibitaro, amashuri n'insengero bikaba byarahitanye abasivile benshi barimo abagore n'abana. AFC M23 iramenyesha ko igikorwa cyo guhagarika izo ndege cyari kigamije gusa ibikoresho bya gisirikare kikaba kitarateje igihombo na kimwe mu basivile kandi cyari kigamije kurinda abaturage b'inzirakarengane no kubahiriza agahenge k'intambara kashyizweho n'amasezerano ya Doha. Mu kwamagana iki gitero cyo kwirwanaho hatabanje gukorwa iperereza cyangwa gusaba amakuru aturutse ku mpande zombi, komisiyo y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika yigaragajeho kubogama bikaba bitera kwibaza kutabogama kwayo muri gahunda y'amahoro iri kuyobora. Igomba kuyobora mu by'ukuri yishyize ku ruhande rwo kurengera ubutegetsi bukora ihohoterwa rikomeye ku basivile aho kuba ku ruhande rw'abahohotewe. Kwita igikorwa cyakoreye ubuzima bw'abantu ko ari iterabwoba n'intambwe isubira inyuma kandi iteje akaga ku muryango w'ubumwe bwa Afurika bigabanya icyizere n'agaciro byawo mu rwego rw'imyitwarire kandi bikawushyira kure y'inshingano zawo zibanze zo kurinda abaturage ba Afurika. Kuba kandi perezida wa komisiyo y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ari nawe ubitse amategeko shingiro y'uwo muryango abuza ikoreshwa ry'abacanshuro bayobora izo ndege zagabye ibitero ku basivile ataragaye yamagana ibyo bikorwa bigaragaza uburyo bwo kubogama kandi binyuranye n'inshingano ze zibanze zo kurinda abasivile. AFC M23 yamagana yivuye inyuma iri tangazo ryihuse kandi igasaba umuryango w'ubumwe bwa Afurika gufata inzira itabogamye ishingiye ku nshingano no kukuri kugaragazwa n'ibimenyetso ari yonyine ishobora gutanga umusanzu ku mahoro arambye kandi arangwa n'ubutabera. Bikorewe i Goma ku wa gatandatu Gashyantare 2026 ku bwa Alliance Fleuve Congo mu izina rya Alliance Fleuve Congo M23 Benjamin Mbonimpa niyo washyize umukono kuri iri tangazo. Ngira ngo rero murabyumvira neza uyu Benjamin Mbonimpa akaba ari umunyamabanga uhoraho
umuyobozi w'ubutegetsi bukuru wa Alliance Fleuve Congo M23. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane uko ibintu byifashe nk'uko mwabikurikiranye. AFC M23 yakoze igikorwa gikomeye cyane, igikorwa cyo kuneutraliza ndetse no kurasa ikarimbura ibirindiro by'indege za FARDC ndetse n'abacancuro aho bagabaga ibitero ku bice bitandukanye birimo Minembwe n'ibindi bice twagiye tugarukaho muri inkuru yacu. Bagiraga ngo babirase kugira ngo bitazongera kuba byagaba ibitero ku baturage, byaza kwica abaturage nk'uko byakomeje kugenda biba mu minsi ya mbere. Reka mbagezeho n'indi raporo ikomeye cyane ivuga ku gitero cyabereye ku kibuga cy'indege cya Kisangani Bangoka. Inyeshyamba za AFC M23 zagabye igitero gikomeye hakoreshejwe drones ku kigo gikuru cya gisirikare cya FARDC, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kiri hafi ibirometero 560 uvuye ku murongo w'imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta y'intara ya Chopo yatangaje ko FARDC yarashe ndetse ihanura drones 8 zo mu bwoko bwa one way attack OWA zakoreshwaga na M23 hafi ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kisangani mu gice cyo hagati cya Kongo, hagati ya tariki 31 Mutarama n'iya mbere Gashyantare. Biravugwa ko M23 yakoresheje drones 8 zo mu bwoko bwa IH-3 zakorewe muri Turukiya. Muri icyo gitero 6 muri zo ngo zararashwe ziraswa na FARDC, indi imwe igwa hafi y'ikibuga cy'indege itagize icyo yangiza. Drones za IH-3 ni intwaro ziguruka zifite ubushobozi bwo kugera kure no kurasa neza, zagenewe kwibasira ahantu hakomeye kandi h'ingenzi cyane, harimo n'ibirindiro by'indege bya gisirikare biri ku murongo w'imbere. Kisangani no mujyi wa kane mu bunini muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uri hafi ibirometero 560 uvuye ku murongo w'imirwano mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi uri hejuru ya kilometero 400 mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Walikare ku muhanda wa RN3. Iki gitero nicyo cya mbere M23 igabye ku ngabo za leta ya Kongo mu burengerazuba bw'umurongo w'imirwano kuva mu ntangiriro za 2025, kandi nicyo gitero cyageze kure cyane mu burengerazuba kuva uyu mutwe wongeye kugaragara mu mpera za 2021. Nyuma y'iminsi mike M23 yemeye ko ariyo yagabye icyo gitero, ikigaragaza nk'ikimenyetso cy'uko yaguye mu bushobozi bwo gukorera kure. Colonel Nanga uyobora ishami rya politiki rya M23 yatangaje ko aribo babikoze, avuga ko ari imbuzi. Mu butumwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga kuwa 3 Gashyantare, umuvugizi wa politiki wa M23 Lawrence Kanyuka nawe yatangaje ko umutwe wabo wasenye ikigo cyagenzurirwagamo drones ku kigo cy'indege. Mu rindi tangazo kuwa 3 Gashyantare, Nanga yavuze ko M23 izatangira kwibasira mbere na mbere ibirindiro by'indege bya FARDC n'ibindi bigo bya gisirikare, aho ingabo za Kongo zitangiriza ibitero byazo kuri M23. Ntibirasobanuka neza niba u Rwanda rwaragize uruhare rutaziguye muri icyo gitero, ariko rushobora kuba rwaratanze drones zakoreshejwe ibintu byaba bihabanye n'amasezerano rwiyemeje mu masezerano ya Washington, kandi bikongera igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku Rwanda, igitutu gisanzwe cyari kimaze kwiyongera. Kanyuka yerekanye ko M23 ishobora kuba yaragabye icyo gitero idafite ubufasha bwa gisirikare buturutse ku Rwanda, ikoresheje ibikoresho yafashe igihe yigaruriraga umujyi wa Goma muri Kivu y'Amajyaruguru n'ikibuga cy'indege cya Kavumu muri Kivu y'Amajyepfo mu bitero byayo byo mu ntangiriro za 2025, nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'ubushakashatsi ku makuru ya gisirikare cya James gikoresha amakuru afunguye. M23 yaba yarafashe drones zigera kuri 20 zo mu bwoko bwa Berkut BM zakorewe muri Belarusi, ziguruka intera ndende kandi zishobora kuba arizo zo mu bwoko bwa one way attack OWA ubwo yafataga Goma muri Mutarama 2025. Drones za Berkut BM nazo zifite ubushobozi bwo kugera kure, ariko zikoreshwa cyane mu kwibasira intego zihutirwa mbere yuko zihindura aho ziherereye. CTP yasesenguye mu mpera za 2025 ko bishoboka cyane ko M23 yakoresheje intwaro n'ibindi bikoresho byinshi bya gisirikare yafatiye Goma mu bitero byakurikiyeho. Ikibuga cy'indege cya Kavumu muri Kivu y'Amajyepfo cyari ikigo cya FARDC
cy'imbere cyagenzurirwagamo drones mbere y'uko M23 igifata muri Gashyantare 2025, ariko bivugwa ko cyarimo gusa drones zo mu bwoko bwa medium altitude long endurance. Nyinshi muri zo zari zarahagaritswe gukora muri 2024 atari drones za OWA. Mbere y'ibi M23 yari isanzwe ikoresha drones no za quadcopter ziguruka intera ngufi zituritsa suicide drones, no kuvuga ngo zo zirituritsa mu bitero byayo kuri FARDC, ariko ntabwo zari zifite umusaruro ukomeye. U Rwanda bavuga ko ngo rufitanye umubano wa hafi mu bya gisirikare na Turkiya, kandi rwigeze kohereza drones zafashe M23 mu bitero byayo mbere. Ingabo z'u Rwanda RDF zikoresha umubare utaratangajwe wa drones za Turkiya, kandi mu Gushyingo 2025 u Rwanda rwasinye amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare na Turkiya agamije guhererekanya ikoranabuhanga no gushinga uruganda rwo guteranyiriza drones i Kigali. Umuryango w'Abibumbye watangaje inshuro nyinshi kuva mu ntangiriro za 2024 ko u Rwanda, no kuvuga ngo RDF, yakoresha drones zitwaje intwaro mu gushyikira ibitero bya M23. Igitero cya M23 ku mujyi wa Uvira mu ntangiriro za 2025 nacyo cyaranzwe no gukoresha drones zituritsa n'izindi zifite imirimo myinshi. U Rwanda rwarenze ku byo rwiyemeje mu masezerano ya Washington byo kutazagira uruhare, kudashyigikira cyangwa kudohorera ibikorwa bya gisirikare mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo rwafatanyaga na M23 mu gitero cya Uvira. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje kongera igitutu cya diplomasi ku Rwanda kubera uruhare bashinja u Rwanda mu gukaza umwuka w'intambara no kutubahiriza ibyo u Rwanda ngo rwiyemeje mu masezerano y'amahoro kuva mu kwezi k'Ukuboza. Igitutu gikomeye cya politike cya Amerika ku Rwanda na M23 cyatumye ngo uwo mutwe usubira inyuma. Hagati muri Mutarama, abayobozi bakuru ba Amerika barimo umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio banenze ku mugaragaro u Rwanda, kandi bavuga ko hashobora kubaho ingaruka ku bayobozi bakuru b'u Rwanda kubera kurenga ku masezerano ya Washington, harimo no gufatirwa ibihano. Mu mpera za Mutarama, u Rwanda na M23 bemeye ku mugaragaro bwa mbere ko bafitanye isano. Bishoboka ko bari bagamije kugerageza kugabanya igitutu cya demokarasi cya Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango mpuzamahanga bari bagaragaje by'umwihariko impungenge ku ikoreshwa ryiyongereye rya drones zituritsa n'izigaba ibitero mu gihe cy'igitero cya Uvira. Ikinyamakuru cy'Abafaransa gikora inkuru z'iperereza Africa Intelligence cyatangaje ku wa 5 Gashyantare ko ubutegetsi bwa Trump buteganya gushyiraho vuba ibihano bishya ku bayobozi benshi bakuru ba RDF, ab'inzego z'iperereza z'u Rwanda n'abashinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. M23 ishobora no kwibasira umujyi wa Kindu uri mu burasirazuba bwo hagati bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi ikoresheje ibitero bya drones. Kindu ni umurwa mukuru w'ubuyobozi n'ubucuruzi w'intara ya Maniema uri hafi ibirometero 435 mu burengerazuba bwaho M23 iri ubu ku muhanda wa RP 503 mu karere ka Shabunda muri Kivu y'Epfo. Kindu ni ikigo gikomeye cya gisirikare cya FARDC kirimo ibikoresho by'ingabo zirwanira mu kirere n'ingabo zidasanzwe za FARDC zizwi nka 31st Rapid Intervention Brigade. Ikibuga cy'indege cya Kindu ni cya kabiri mu by'ingenzi kuri FARDC nyuma ya Kisangani, kikaba ari ahantu h'ingenzi ho gutegurira no gutangira ibikorwa by'ingabo zirwanira mu kirere n'izikora ku butaka mu kurwanya M23 mu burasirazuba. M23 yari yarigeze gushinja leta ya Kongo gukoresha Kindu mu kohereza abacancuro b'abanyamahanga muri iyo ntambara no kugaba ibitero bya drones ku birindiro byayo no ku baturage. M23 ishobora kuba kandi yakwibasira Bujumbura, nubwo ibyo byaba ari ugukaza umwuka ku rwego rukomeye kandi bikongera ibyago by'intambara y'akarere.
FARDC yakoresheje ikibuga cy'indege cya Bujumbura kiri hafi kilometero 26 mu burasirazuba bwa Uvira mu Burundi mu kwimura intwaro no kugaba ibitero byinshi by'indege kuri M23 n'imitwe iyishyigikiye muri Kivu y'Epfo mu gihe cy'amezi menshi. Uburundi ni umufatanyabikorwa ukomeye kandi ushoboye wa FARDC mu kurwanya M23 n'indi mitwe iyishyigikiye. FARDC yongeye kwigarurira Uvira nyuma yuko M23 isubiye inyuma hagati muri Mutarama, kandi kuva hagati mu Kuboza yagabye ibitero byinshi by'indege bikomeye ku birindiro bya M23 n'imitwe iyishyigikiye mu misozi iri hejuru ya Uvira. Bimwe muri byo bivugwa ko byatangiraga bigatangirira Bujumbura. CTP yari yarasesenguye mbere ko M23 iri gushyiraho impamvu za politike zizayifasha gusobanura ibitero bishya bya gisirikare muri Kivu y'Epfo uko umutekano usubira uko wahoze mbere. Nyuma y'igitero cya Kisangani, Nanga yavuze ko M23 yashyizeho umurongo utukura kandi ko izahagarika ububasha bwa FARDC mu kirere binyuze mu kwibasira ikintu cyose cyabangamira abo bantu, no kuvuga ngo cyabangamira ibice byose bagenzura bagisanze aho gitangirira. Igitero cyagabwa ku Burundi cyashyira mu kaga umutekano w'akarere kandi gishobora gusenya imbaraga zari zashyizwe mu kugabanya amakimbirane hagati y'u Rwanda n'u Burundi. U Rwanda n'u Burundi nibo bahanganye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi buri ruhande rufata iri hangana nk'ishobora kugira ingaruka zikomeye ku mutekano warwo bwite. Mu ntangiriro za 2025 M23 yari yahagaritse igikorwa cyayo cya mbere cyo kumanuka yerekeza mu majyepfo ku mupaka w'u Burundi muri Kivu y'Amajyepfo, nyuma yuko u Rwanda n'u Burundi bumvikanye ku buryo bwo kwirinda guhangana. Ibintu byagabanyije ibyago by'intambara yakwaguka mu karere hagati y'ibihugu byombi mu gihe gito. Icyakora umubano w'u Burundi n'u Rwanda wagiye urushaho kuzamba buhoro buhoro muri 2025. CTP yasesenguye ko M23 n'u Rwanda bagabye igitero cya Uvira bagamije gukura ingabo z'u Burundi mu ntambara. Ibintu byarushijeho kongera ibyago by'intambara y'akarere. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yabwiye ikinyamakuru cy'Abafaransa Jeune Afrique kuwa 12 Mutarama ko abayobozi b'inzego z'umutekano b'u Burundi n'u Rwanda bahuriye ku mupaka w'ibihugu byombi inshuro ebyiri mu kwezi Ukuboza bagamije kugabanya amakimbirane nyuma y'ifatwa rya Uvira. Agira ngo rero nk'uko mu byiyumvira iyi akaba ari inkuru ikomeye cyane igaruka ku bijyanye n'igishobora kuba nyuma y'uko AFC M23 irashe ku kibuga cy'indege cya Kisangani ahari intwaro zikomeye cyane za FARDC, nk'uko tubikesha ikinyamakuru cyitwa criticalthreat.org, aho cyari kiri gusesengura ibi bintu byose uko bimeze, aho bavugaga u Rwanda na M23 ko ari bamwe nk'uko mwabyumviye muri iyo nkuru yose uko yakabaye. Ni ibintu rero bikomeje kugenda bigarukaho cyane mu bitangazamakuru mpuzamahanga, by'umwihariko ubushobozi, basesengura ubushobozi AFC M23 isigaye ifite bwo kuba yahangara ibirindiro bikomeye cyane bya leta, by'umwihariko nk'iki gitero cya Kisangani kikaba kimaze gukangaranya isi yose nk'uko mwabyiyumviye. Ni Pilot News TV, mukomeze mane nanjye.